Pemo zomi zeren TV pan ong walking ke kaminlia ong boy hi tuni kong tang coding tu pen zogam terim gam warm anlang khosung men khang vai to kisai vai kin hu nge na hi abe sa November som laguk pan som lakwa tuni la som le khat ki ka sung teng sun thum le zan thum zogam mun ton tom a gwa chin wat na hangin anlang khwa le tang men khang in ala wai ma din mun a omu ahi man in ten na in zakhat wa byakin ni le sang khat ki heplo phamo hi tulai ta gwa zulo ahi man in akhozang bupun asun azan in avante u non khekhya ta u hi tulai tak adin munu pen building inom lo gente hak satak in lamdung lamwai a kibusa in omu hi tulai tak amawa ding in akisampi pen ahi le khozang bup in abel thading u ham pheng po khat lamlo phamo ban a tuamun a adon tom ding u tuilak na ding 5g te kipan kisam na tampi ne u hi tutunga atwa thu u pen in khat le in ni hilo in khozang bup a kitwa ko din mun hi man in lungjin hwai le khasiat hwai ma hi hito kisai in US kamsung state tom kho tom ma teng zomi pi te sung pan mi mal in kwan biak na por pi le ki po na tom te in hu na pan pi na apinwam ayom le zeren TV tung ton in ki pe thading chi tang ko na ong bol ung sum kai khopun ding pen tu ni December ni khat tu ni la som ni khat ni ya ki pan January ni khat tu ni la som ni la ni chang khakhat sung hiding a sumaki nga hempel alang khwa om hi vai asai makai te kyang ki khak ding hi panpina apenwam le hi to ki sai a ki chian a athei be nuam pe ma in Zeren TV director pu somlian phong viber number sagi khat ku ni kyat nga bem sagi khat le Facebook somnian jamnu naw lak pan in ki contact heading hi US kamsunga teng zomi akwama pe aki hel kim chatting in Zeren TV pan in lamet na le mwan na tak pi to kung zon u hi tu ni thu tang ko na hi teng ne hining ke kamin ya ong boi hi